Kwathi after like 2 weeks ngifonelwe ilo omunye umfana lo we-IT specialist sisi ngithi mina athi ngiboshiwe ngithi mina uboshelweni sisi it's a long story kwenzekeni kodwa manje amaphoyisa ayasifuna sonke nani nizoboshwa nihlale nigadile because angithi sase exchange lama numbers sesiyazana ishamla nkosami ngithini into enjani ngangibona kwakuphuma emaphepheni vela nekhampani yami emaphepheni makuvela kuthiwa kubanjwe mastermind asebe defraud igovernment more than 200 million ngaleso sikhathi mina ngiqhamuke vele sengisemsileni labantu kudala bayiqala lento so mina ngizongena nje kule vele sekubhedile kade nje bayiqala hey inkosi yami ngithi Jesu ngizokwenza njani ngiqale ngisaba ngisho ngibona imoto izibhakele emhlophe manje ngabona imoto emhlophe kuyoba buhlungu ayikho into ebuhlungu njengokuhlala ukulindela ukuboshwa kungcono manje uboshwe kumane kuphele ngawe wazi ukuthi uyeyele ejwele kuphelile ngangisaba kwaphela 2 months khona la ngase ngihlala khona sengipakishile like ama tracksuit ama night dress ama gown ngithi mangibanjwa ungcona ngibanjwe nginezinto ezifudumele 3 months 4 months ngangaboshwa aphinde lokho engifonela sisi bangafika noma inini bayakufuna nawe ufana usejele hey ngamane ngiaccept ukuthi ngizoboshwa ngalinda ekhaya angibatsheli mina ekhaya angibatsheli ukuthi kwenzakalani uvalo lungishaya ngedwa ngiziphilela ngedwa vele nomkhonyana vele siku-separation manje yabona hey but ngiyasaba ngithi hey nkosami ngizoboshwa kwathi ngelinye ilanga ngiyele eGoli uzoba iJuly handicapped ngithengile la ngiyazithanda izinto ngithenga impahla 11 pairs of shoes nje ngangine walk-in wardrobe so nje ngangiyithanda impahla kakhulu mangithi okay ngiqeda ukuthenga icathulo bese ngisathi ngihlele e-restaurant kuqhamuke nje obhuti ababili afike nje aproduce into ngihlele nomnye umngane wami kuthiwa mangithi intelligence of South Africa ngihlangana naphi nabo sengakhohlwa sewuphelile unyaka bathi uyakwazi lokho ngithi mina but angazi bese bethi ubusubhadarile la jobudla ngathi yebo bese ngibhadarile bathatha isikhwama sami basiwisele phansi kanje khohlo bese bebona kunamanye amakhadi awu2 bese bethi unanamakhadi wena kade wayiqala lento namanje uphila ngayo ngithi mina no but lamakhadi lawo anabanikazi ngibolekisa ngemali bathi ayikho into yokubolekisa ngemali wena kade wayiqala igame zamakhadi siyakubopha ngithi but ngicela really and ngikhuluma iqiniso labantu ngicela sibafonele bandla fanele ngwithdraw bese ngiyababuyisela bathi nje singena indaba yakho lamakhadi aye13 ila kubekwa khona izinto exhibit yokuthi ubanjwe nento yabo ubanjwe nento makuyimoto I think bahamba igcine lapho mhlambe makuyikhadi makuyipassport makuyi-ID so nakumina ke kwaba into kanjalo so lamakhadi exhibit ukuthi ngitholwe namakhadi awuthoka ngewona wami kusho ukuthi awe fraud i-exhibit ukuthi iphinde sakubamba namanye amakhadi hambe ye-Sunset ngaqale ngahamba ngawoboshwa e-police station uyubona mawusayithethelele uyitshela ukuthi ayisuka angizuboshwa hayi ngifone bangani bami please guys I need the best lawyer in town angisezi kuJuly handicap impahla ngithengile amathikithi ngiwatholile kumakhiye ngizohlala kuwo angisezi guys abantu bangakholwa hayibo kanjani mfowethu ngithe bafethu long story yabo hayi cela ningitholeleni best lawyer la eJoburg bese kuthiwa okay bakhona babaleke bathi khona uDuplessis is very good 10,000 appearance hayi okay fine organize ngicela ningibhadalele bangibhadalele hayi ke babhadala 10,000 okay ngaye court mangithi ngiyafika ecourt ikhehla la kaDuplessis laba late ngathi nje kuthiwa step down 7 days phambi ye-Sunset la ngena ikhehla ngathi mina mkhulu wabantu ubhadaliwe kodwa nkosami ngalesikhathi ngizokwenza njani I'm so sorry akusekho ukuthi ngibuyele emuva seqedile magistrate 7 days go to Sunset verification of address ngihambe ke ngiye-Sunset lapho ngifika endaweni ngilost mangithi ngiyafika nakhona ngiphethe ifoni kwakusenama BlackBerry ngiyakhumbula ukuthi ngiphethe ne-tablet Samsung lesanda ukufika right ngiyathanda nezinto ezinhle hayi mangifika kube khona intombazane ethi kumina hayi yabona nje la ijela kuve kunzima thina ke sesijwayele kade ngafika mina nginonyaka khulileka nje letha amafoni akho ngizokuphathela kuzothi mangabe usufika ngaphakathi ngikunike I'm too trusting ngamnika okay uthi kade aboshwa
ngamnika. Mase sifika ngaphakathi sengicela ifoni wathi hey ungazongibhedela ifoni. Sihlangana la phakathi emotweni. Imoto yeSunCity angithi siyamantombazana hanjiswa wonke suke from court. Ithi phone ihlangana bunini namafoni akho ungazongibhedela mina. Ngathula tu. Bengimbuka every day ubona umuntu ukuthathele live amafoni awukwazi kusho lutho. I'm like ngikwelinye izwe ke manje. Ngikwelinye izwe awukwazi ukuceba ndawo awukwazi ngipimpa kumuntu uyodliwa wena uthi ngaze ngayisilima ke kulelizwe. Ngifika nje komunye umuzo kumina kuthulekile kuthiwa uma ufika kusho ukuthi bayagrate ukuthi uhlobo loni. Kunendawo okuthiwa kuseChina. iChina ilapha phambili shothi ihlala abantu angathi akade bahlala endababona ukuthi engathi une visit angathi ufika uright kube nendawo okuthiwa kuseMarabastad iserank la ngasemnyango mabe kubona ukuthi uyafika baqondi kahle bakuhlalisa ngaseMarabastad ongathi ngifika sisi ofikayo wenze hayi kwakusaduma amaBrazilian qala sasifaka amaBrazilian woza ngapha uzolala eChina wena hayi mangifika ayina ngempela ngihlale ke eChina bangiphathe kahle ke hayi bayabona noma kufika abantu bekuvakashele bayajabula nawe uyashare vele ngikhuliswe kanjalo siyashare hayi sokunika umbhede banginika umbhede so nje yeah so ngahlala waphela u7 days hayi ngabona ukuthi hayi cha ngiyophuma ke manje ngayitshela nje uyibona masayitshela ukuthi mina ejele ngizohlala ngeke ngize ngihlale for what yabo ngahamba 7 days ngafona okay la ufika kunama lawyer la kuno doctor la kunama magistrate kunama prosecutor askisi bayakutshela abanye sihlalile for 2 years amacala wathethwa lalela icala livunywa malivuma icala number 2 ungayisho iaddress yakho ukuthi uhlala eKZN. Mina vele eJoburg ngangizothenga ngibuyele emuva ngangasahlali khona wena ubuthi uhlala la ukhona umuntu omazele eGoli ngithi mina he ukhona umunye umngane omuthi mfonela ufuna address kuyena mase kuyo verify address bazothi uhlala kahle bazokunika ibail mawuke wathi uhlala eKZN bazobona ukuthi angeke ukwazi ukufika uzo attend icase kukhona yonke into la khona abantu okudala bahlala bayacoacha kuyacoachana kuyahlalwa ebusuku kuxoxwe omunye uyimagistrate omunye uyiprosecutor kuyaethwa isofika ithi magistrate wena uthi uzofika athi lawyer wena uthi yabo nje ya sikade ngithi bajwayele ijele bahlale beye court babuye bayazi ukuthi operator kanjani hayi mangifika lapha phambili okay ngamfonela ngicela ungivume ukuthi ngihlala lapha okay hayi ngiyahamba ke ngiyazi ukuthi ngiyophuma ke ngisho mangithi ngiyafika ecourt afike uDuplessis athi yo I've got a big problem. Ngithi problem yani athi your friend is not a friend ukuphikile uthi akakwazi lelo ngibhalisa address yakhe kuthema befika bezo verify address wangiphika so abakwazi ukunika ibail naye ku beyond control kuyena as much as engimele advocate akakwazi kodwa ukuthi uzothini if mina ngingena indawo yokuhlala ngingazi ukuthi ngihlalaphi abanikani vele nje ngokwe shuthi nje operator kwejustice angeke vele uyithole ibail ungazi ukuthi uhlalaphi umuntu ekuphikile wathi cha wathi ngihlala eKZN hayi ne-investigating officer yathi wena kusho uyi flight risk so ukuthi masikudedele ubale kungaphindi attend asakudedeli hey ngabuya ngidangele ngabuya angifonela uDuplessis athi ingcono asimane si arrange i-trial izoshesha okay but uplead not guilty ngathi mina okay ngizoplead not guilty okay fine ngithe ngisahamba leyo case kwafika amabhunu ase-PE azongilanda ngiseSunCity angithi afika squad ngathi angazi kwakuzolandwa abani ahamba ngama private cars uyayikhumbula icase ase-PE azongilandela yona manje angise-PE mangifike ePE nakhona fanele ngifike ngifune another lawyer yakhona ekhanda lami liphithene ke manje like sengomacala nje mina ngapha nangapha hey this is not me and ngiqalile lapho futhi ngiyathandaza ngiyafasta ngithi Lord angazi ukuthi ngifike kanjani lana ngifike kanjani la hey mangifika ngale nakhona ngithole enye lawyer I'm like sengiwumugulukuduka impela manje ngendlela okwenzeka ngayo unamacala ngala vele umuntu obukayo vele nje injalo ayixoxisi futhi awukwazi nokuthi uzijustify ngeke uselokuthi hayi kwenzeka ukuthi okay ifraudster nje enkulu le ebanjiwe
nanka namaphoyisa afikile ahamba ngeyimoto ngilanda head of center athi ngani yami kuthiwa icala walenze PE ni syndicate niqedile imali kahulumeni yazi ngimane ngiphelelwa amandla thiwa bazokulanda ke uyahamba manje uye PE mangifike ePE nakhona ngibona ukuthi no what angeke ngilokhu ngishona lena let me just plead guilty angitshelilo ethi angeke uschedule 6 awupleadwa guilty ngithi mina no I don't want to angisafuni ukuqamba manga angifuni I'm tired angigwetshwa mangigwetshwa ngaphakamisa isandla ngathi ngipleada guilty bajabula ke bayajabula ecourt mawupleada guilty because awubachithela ngasikhathi okay fine mangipleada guilty bangenzela iplea bargain ngathi mina mhlambe bazongishaya ngo5 years yabo cause ngisheshile ukuvuma nani ayilo ayidlali kanjalo hayi ngaqeda lapho kwathi okay uzobuya kuzothola isigwebo ke banginika like next week uzobuza ubutho isigwebo ngiyathandaza ngiyafasta ngathatha 10 days kuthe ngosuku lex10 uNkulunkulu wakhuluma nje audible voice emadlebeni wathi yidla because uyogwetshwa ngathi wathi uyogwetshwa ngihamba kancane ngakhumbula ukuthi ngangithela iKentucky ngayidlela yona ngaphuza amanzi ngafika nje ngazi vele ngiyogwetshwa kodwa ukugwetshwa kwami ngangitshela ukuthi ayisuka kuzoba nje isigwebanyana nje mangithi ngiyafika bangithi nka 30 years athi bathi 30 hayi ngathi no kuyadlalwa manje abantu bayadlala 30 bathi sibuyisa u15 years thina ngithi yakhumbula ukuthi kwakuthiwa wena 5 years suspended ungatholakala wenza into efana nale wena uyiphindile kusho ukuthi umkhuba wakho lo hayi ngathi no this is unfair guys angeke kwenzeke kube kanje 3-0 ngabuya yazi ingqondisa isadidekile idideke njalo ngangithathwa ngangibuyisela egoli fanele ngiyoqedela amacala khona ngagwetshwa this week following week ngazogwetshwa egoli futhi ngikhumbula khona elinye iphoyisa elangizwela langiphelezela lingesona ihlobo sami but wangizwela ethi ubuka kuumuntu oright kwenzakaleni yabo awukwazi nokuloku umchazela ukuthi cha kuqale la kweza la I'm like izinto ziyenzeka mfethu yabo kwaba nzima ngathathwa ngabuyela egoli ayikho into yabhlungu njengaleyo ngiboshwa izandla kanje like the worst criminal ngibugwetshwa 30 years akudlalwa la kusho ukuthi ngiwumaximum nje ngiwumuntu oserious kahle hle ngokuboshwa ngiwu-high risk bangibopha inyawo bangibopha izandla ngifakwe evenini ngemuva ayikho into eyibhlungu njengaleyo bayama egarage bayathenga I'm like impilo within a blink of an eye ishintshe nje kanjalo imina bengiyidrivela ngiyithengela ama-biltong ama-Red Bull egarage manje I'm craving for uphaya ngiyabona abantu bathenga uphaya necoke ngiyakhalela ngikwazi ukudla badla bodwa phambili I was crying ukuthi Lord yimi lona kwenzakaleni from Eastern Cape to Joburg ngisevenini ngemuva ayibuhlungu inhliziyo yami yaqhaqhama ishaya hle ibuhlungu ngeyona ndlela angikaze nje ngibuza ubuhlungu bunjeya empilweni yami ngiyazibona ukuthi I'm just nothing I'm nothing nje kuphelile ngami mangifika ngagwetshwa ngala ngomhla ka28 June ngaya eSun City bafike bangishiya ngomhla ka11 July ngaya eSun City e-commercial court angithi sengiseSun City mangifika khona ngitshela ukuthi hayi cha shame bazongidabukela mhlamba ngizokunika noma u2 okukhula banganginika khona ngabe u5 futhi lo 5 mabe ukunika bazohlanganisa nalo bangithi ka o10 years kwabo 40 years hayi yabo lapho ke hayi ngahlanya ngathi hayi no there must be something 40 years kusho ukuthi ngizophuma mina ngidondolozela ngiwugogo ngabuyela emuva ngahlala phansi yabo lapho kwaphela ubuxeva yabo sengigwetshwa yiSun City 10 kwabo 40 ngahlala phansi ngaqala manje ngazijustify ngathi uNkulunkulu uyangazi ngazibala manje ngathi ngilungile anginayo inhliziyo embi anginawo amaqobu what's wrong why am I here why 40 years baba ngabuye ngahlala phansi ngabuye ngathi you know what I think I'm doing the wrong prayer ngaqala phansi ngathandaza ngathi you know what Lord I'm a sinner I understand angenzanga kahle phambi kobuso bakho angikulalelanga
from the beginning azange ngenze kahle ngihambile ngathi ngifuna ukuyiphilela impilo yami and I am a sinner angenzanga kahle ngicela intethelelo ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani hayi ngithatha 10 days fasting dry ngithi ngizothatha 10 days fasting ngingadli angiphuzi lutho ngithi Lord please show me your way njengoba sengila I can see ukuthi this is not my place omunye lapha uyabhema omunye lapha uba ngumsindo uyacula omunye lapha uyakhala mind you ngise maximum maximum 99.9% murder imina ngedwa wefraud nabo bayaqala ukubona umuntu wefraud ezofakwa kubona yabo bathu namanga kunabantu enibabulela ayikho ifraud enjalo ekulethe maximum uzofunani kuthini yabo so nje kunaloko awekho ama gangsters but as much as kokunye kungeyona igangsterism kodwa that sort of thing okay yokuthi nje ugrabhela into yakho yabo ureport kumuntu uthubekile uthuphuze itiye lakho unede uhambe uyophaka ufika akusekho ukudla kwakho uthi uyambona umuntu bengenalutho lapha yawo uyambona nansi igrosa yakho iseduze kwakhe awukwazi kumbuza lutho uyabona so uyabona ukuthi ama forces la akudlalwa la ku serious yayibona leyo nto leyo hey ngithule ngithi uNkulunkulu amzonzani ngithatha 10 days fasting ngithi ngiseke u7 usuku le7 ngiphuphe engathi ngisenkonzweni enkulu mangisenkonzweni abantu bayashumayela befundisa I'm listening kumnandi bese ngiqede ngizonikwa iBhayibheli kuthiwa sekuyi10 yami ngihambe ngephambili nami ukuthi ngiyoshumayela ngithema singithi ngiyaqala ngiyashumayela iBhayibheli imali libe faint kanje libe faint amagama ngakhona ukwabona yo inhliziyo yami ibebhlungu bese kufika omunye umntwana afika ngikhwebe kanje athoza ngapha bese ngizathi you know why when I will fund iBhayibheli go and read the Bible ngisho ngithe inkosi sami sengizoqala ngifunda iBhayibheli bese an audible voice of God iyafika ithi you know why are you here ngithi mina no I don't know ithi ejele kugcwele abantwana bami engibathandayo ngibanikile ama gift kodwa usathana ubantshontshile yilo waya ubulele yilo waya urephile yilo waya untshontsile uyabona sonke angithi sibabi asenzanga kahle so usathana utshela ukuthi yeah this is my territory so nje yonke wickedness yenzeka lana qhubekani nikwazane qhubekani nishisane yenzani konke okuronke uyabona ke ijele linama devil worshippers so wena you are going to take a place for me uzoba obedient till you go uzobuthandaza uzobufasta but ngizokuhambisa ngamajele awuboshiwe 40 years after 7 years uzophuma go back and read the Bible ubone ukuthi bekwenzakalani after 40 years that is why ku 40 years uyakhumbula ukuthi mina nawe saba ne covenant yo how old are you now ngithi 40 at yes wathini masuna 40 ngathi ngizokukhonza ngathi ngiyahlanya what I was still saying that namanje ngathi yes yabuya ingqondo ngaphaphama ngathandaza ngaphinde ngabuya ngalala ngathi mangilala futhi liphinde libuye athi you know what abaphathi nababusi bami ngiyabathanda ngibabeke endaweni ngoba ngiyabathanda but abangiweshiphi baweshipha ama idols when are you going to take the place for me you uzosuka la after 7 years you'll go back to them ubatshele yonke message engizobe ngikutshele yona for 7 years you'll be in with training engizobe ngikutraina ngayo after 7 years ungayenzi appeal mina ngizokukhipha wena uzoba obedient kimi bonke abantu abala uzobe ukhuleka ubakhululekela ubadeliverisha kwimimoya ebephethe emveni kwalokho uzophuma nejele ungisebenzele kodwa kuzobe kunzima kuzobe ngathi uhleli nezikopion kuzobe kunzima but ngizobe nginawe wherever you go a voice of God an audible voice I just know it's God then ngaphaphama ngakhala ngathi Lord ngiyazaza ngithembekile angenzi kahle phambi kobuso bakho but why are you choosing me uyabona uma ubona ubuze bakho ubona ububi bakho ubuka ukuthi I mean why uNkulunkulu athume mina nje angikho right angenzi kahle
nami ngiyahamba ngenza izinto ezirong angikulaleli angigcina imithetho yakho but why me? So I was like ngikhuleka every day ukuthi Lord ngisiza eyami inhliziyo, create in me a clean spirit and a clean heart, transforma mina. Then I went back to the Bible ngalifunda ngathi ngiyahlanya mina ama-verse bengiwafunda kanje uNkulunkulu engichazela yena ukuthi leli verse lisho ukuthini. Kokunye mangilala uzongiphuphisa ama-verse angitshela okay yabo njengoba kukanje Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy uhamba kanje, from Judges uhamba kanje, Joshua kuhamba kanje. Scripture mina bengiyiphupha uNkulunkulu engitshela ukuthi kukanje. So ngayiphila ke leyo mpilo ejele ngathola iBhayibheli ngalifunda iBhayibheli ngathi ngiyahlanya. Kwafika omunye umntwana okuthiwa uThandeka wangipha incwadi kaRick Warren at the Purpose Driven Life. Naye wamana wathi yazi mangikubheka uNkulunkulu uthi angikunike lencwadi. I knew that it's from God. Ngangiyifunda nayo ikhuluma ngo 40 days of transformation. So ngabuyela back ke manje ngaya kulo 40 days and 40 years. Into eno 40 nje eBhayibhelini ngilokhu ngibheka ukuthi kwakwenzakalani. Mangithi ngiyabheka okay uNoah was transformed ngo 40 days of rain. Oh okay mangithi ngiyabheka uElijah wayithunywa uNkulunkulu ukuthi aye kuma-kings, ku-King Ahab. So had to stay for 40 days. uNkulunkulu emfeeda with amanzi nenyama for 40 days. Okay, ngiyabona ukuthi yabo kulo 40 there is something eyenzakalayo. Oh okay, for 40 days. Kushuthi after 40 days kune transformation. So Lord, it means nami after the 40 days or 40 years we are going to transform me ukuthi ngibe umuntu omusha. So ngasarenda ngathi please take my life, ngiba i-sacrifice yakho ke manje. Oh no, Jesu before qala ministry yakhe uzilile for 40 days and 40 nights. Oh okay, no Moses eyothatha imithetho elishumi for 40 days and 40 nights waba ku Mount Sinai ebhekene kanje noNkulunkulu. So I knew ukuthi okay, this is my new my Mount Sinai with God. I must just go deeper with God. So a relationship yami noNkulunkulu was growing every day. It was growing every day.